medical and health officer hapo juga district West Kasihar po Nostring piko akan apply pengen EAP eki post detail but kemjuru eki qualification ke ba piran kam ban apply oleh pagi ke video mentah dan pen EAP West Kasihar district in the office of undersigned invite application and standard form from interest and eligible candidate who are citizen of India for filling up and the following vacant post purely on contractual basis kenika post kot su balang ya baroki badi citizen of India kiba kwa ban tapi kenika form but kiba kwa ban apply contractual post kebaning kong kadi medical but health officer MBBS kan bar jungki post kidan hadu lain ngot lain taka fix month salary recommendation kaya salary kanya siyo kalau 2,000 sebenarnya ke qualification ke dia kibara DPK MBBS degree holder from any recognized kibara pas dengan ka jaka puli kalau ngaki lagi jangka medical institution jangka India entah pos ke ar ke deka staff nurse laita lagi pos berketolop ke dei ar 2,000 sebenarnya ke qualification ke BSc nursing or GNM general nursing kipalapas ka BSc nursing dan nunggu ka college nunggu ka jaga puli institution berkepus kepalai kedai ANM kepus kelai julai teli berkejung siu kalau katnya wajar transpa sebenarnya kedai itu kipalapas kalau ada puli ya ka 2 year diploma berka Jepang jongka nursing berkepus kepasau kedai helper kom DO kepus kelai jadu sauteli berkejung siu kalau kat arajar sebenarnya qualification kedai kibalala jaka kastaf berkediploma berkejur kibala pas ya komputer berkepadon ya ka sertifikat jangka komputer buat kepesan kedai ka cleaning staff kila jadu lagi kipus entaka jeng siu kalau kendai ajar kendai sepak du tingkah sebenarnya qualification kedai nadu kapas kelas 10 seneng buat kelas 12 kajaka papi ben haban tray kan ni kalau ngapo nong renyau sopian bermolendam beneng ray dan ta jangki kapus ke beningkon ke baar berkebalai kajaka tray papian haban tray kadai hanong renyau sopian bermolendam entah kapus ke ba kepenreu kadai ka home guard higat ke security itu kapus ke raja dolai teli kanya siu kolong 10,000 sebenarnya ke qualification ke dia ki pas kelas 10 bat ki 10 plus 2 ki balai Joseph kaja katrai ke dia po nornya sopian bat modal dap ke general information the application in standard form with biodata along with all qualification certificate should reach the office of the district medical and health officer Nostring on or before 7/4/25 up to 5 p.m. No application will be accept after closing the date. Kiba ko ban apply ki jingan kam. Kiba ko ban apply ka ni kapus kunju kya ban apply haka shwa jongu jangka new tarik jong bana April ada option tang hadu kapor san baje makin kang no. Tama ka tika kapor ada pim 4 yo ban submit kinom simshu ya tika application jong pi. Kapar the date for writing test for staff nursing and M helper, DO, cleaning staff and guard will be informed to the candidate after the last date of submitting of the application form. Dan taka writing test ke exam dan taki ni post kinsa man bana landi kisna HTTP haka last date bikin sim bikin ki form tapi apply kebalai the candidate shortlist in the writing test will be called for the personal interview dan banam tagi candidate kibala sa select kibala sajian kihaban wan kumjuru ya ka personal interview banam taka personal interview kita inform pia po jangka SMS ani kila man chukole pi ha mobile phone jumpi rarapi kwa eki detail nak office pila berwarna po office
bawan page baruan kelihi tangha kapor jangka office hours ada piko aban apply iki form nga sabu ang niya po jangka description sampai jadi klik pin download dan piko aban pihaban li submit po jangka ketika office berkun juro pihaban ralang iki biodata jupi bagi qualification yang pi certificate berpila aruban baiknya kan video han buah kabalas kan video iki ya ka application form pila ban screenshot pila ban sai pasai po jung sai baru kunju subhawat klan ban share ban like ban subscribe ya ka channel jonga kunju pir haban sen lang ki perlo tumpi kana makin tiblang subhawan apply nak kam kloi ya kan post balap syaka kudian mo